Kwakunyuluke konke enkantolo evuma izono zokubulala umndeni wakhe ngoba esola ukuthi unina wezingane zakhe useyajola. USandile Masa Ngcobo oneminyaka engu-33 waseNodele eMgungundlovu ubevele enkantolo enkulu yaseMgungundlovu lapho lahlwe khona ngamacala okubulala, amathathu lokuzama ukubulala nelinye noma-ke enye yamadodakazi akhe esigamekweni esenzeke ngoSepthemba wangonyaka odlule. Ababulawa kulesi sigameko uNkosazana Noluthando Purity Mkhize oneminyaka engu-28 ongunina wezingane zikaNgcobo, ngolisa Kanye Sinqobile Mkhize oneminyaka engu-3 nomnumzane Thabiso Wadatshangasa oneminyaka engu-26 ayemsola Ngokujola nonina wezingane zakhe. UNgcobo ubhekene nelinye icala lokuzama ukubulala enye-ke indodakazi yakhe uYongama Mkhize. Eyasinda-ke kulesi sigameko kubika ukuthi uNgcobo-ke wayesebenza njengonogada, wagatshwa-ke yisikhwele ngoba-ke sola ukuthi unina wezingane zakhe uyamjolela nowesilisa ayethana naye phambilini. Kuthiwa-ke wanikela kubo-ke kanina wezingane zakhe wadubula umufi nezingane zakhe ezimbili azizele-ke ezazilele ekamelweni, eyodwa-ke yasinda. Kuthiwa-ke akagcinanga lapho, waphinde wanikela-ke kwaNtshangase wabulala uThabiso ayemsola Ngokujola nonina wezingane zakhe. Maqede-ke naye wazama ukuzibulala kodwa-ke wasinda. Evuma-ke amacala phambi kwenkantolo uNgcobo uthe ngosuku lesigameko ziwu-9 Septhemba wayebuya-ke emsebenzini ebheke kubo kwezingane zakhe ngenhloso yokuzihambisela izingubo zokugqoka ezithengele zona. Sengifikile khona ngangqongqoza-ke ngavulelwa ngumzala kanina wezingane zami, ngangena ngaya-ke egunjini likanina wezingane zami ngaqaphela ukuthi uLisakhanya noYangama babekhona-ke belele ekamelweni likanina. Unina wezingane-ke wangibuza ukuthi-ke sengizenzele umathanda, ngamchazela ukuthi-ke ngilethe-ke izingubo zezingane. Azange akuzwe lokho, waqhubeka-ke ekhuluma amagama eziswana ewabhekise kumina. Lokhu-ke kuzange kuhlale kahle kimi, ngabe-ke sengiba nezinsolo noma-ke ngamahebezi engawezwa phambilini ukuthi-ke usebuyele nowesilisa ayethandana naye. Ngenxa yalokho-ke ngacasuka ngakhipha-ke isibhamu somsebenzi ngamdubula esifubeni amahlandla amathathu. Emva kokubona ukuthi uzofa ngabe-ke sengidubula uLisakhanya noYongama ababelele kusho yena. Eqhuba uthe-ke waphuma-ke wangena emotweni wayobheka ukuThabiso ayemsola ukuthi ujola nonina wezingane zakhe. Ngafika kubo-ke ngafica udadewabo ewasha-ke emnyango, ngambuza ukuthi ukuphi umfowabo, wangikhombisa indlu yakhe. Ngithe-ke ngingakafiki kuyona ngambona umufi ekhiya-ke umnyango wendlu yakhe, ngamdubula kamahlandla amabili. Ngaqeda lapho ngabuyela emotweni ngahamba. Emva kokucabanga umonakalo engabe sengikwenzile ngasidubula-ke ekhanda kusho yena. Eqhuba ukuthi-ke sesidubulile akazi-ke kwenzakalani, waze waphaphama-ke esesibhedlela eNodale. uNkosazana Notobeko Ngcobo ngudadewabo kamufi esitatimendeni uthe-ke lesi sigameko samhlukumeza kakhulu njengoba-ke senzeka kubo. Uveze ukuthi emva kwesigameko babesaba ngisho-ke ukulala ngoba bezitshela ukuthi-ke uyise wezingane zikadadewabo uzobuya azothatha izingane ezisindile. Icala libe selihlehliswa kulindeleke ukuthi kuNgcobo aphinde-ke maduze-ke awuthole isigwebo sakhe.